Kaborsen Shar District West Jaintia Hills hadin bala khamjam ke jingi kan at kinong song snong nakakam election haga snong sas nyang kala penjun suri ka curfew kabala penjari na do kamit artarik umnai leber arajar arpulai bat kabala penjari no tang na ka curfew me kata nadu kapor ndai beji min bit hadu san beji min step man kamit tat hadu bala penbena da kumwai pan Kajingi kan at hakasnong saksnyang kalajia hadin balapan benai ke result election MLA ke Mokayau constituency haka arterik unai deber arajar arpulai. Kani kajingi kan at kalami kadai hadin bala jabda uma nujorki sungo MLA ke UDP kabala penserai bat pendom ni kinong kersan ke NPP hakasnong saksnyang kabala wanra ya kajing lunmau yiki yengki sembreu bat penpat yiki kali ki motor hakasnong saksnyang. Hagawai pat ko hukum u district magistrate la pendam no ka curfew hagasnong nangba bat laweng ya baro ki jing perking hakabay day bat kayat ka yang ki kali motor bat ki pat ba hakabay day pat bat ka jingkhang ban lumpat ba aparat ya ka sangut ha ki saudong saukun hapo shispa amitar ka DC office Joairu u district magistrate ula pendam ya ka ni ka hukum